Gledaj ovo, Bože dragi, ima još ti pogod čovjeka. Pred očima svira, otko bi mene čovjek. Danas igram Cricket Loop sa svojim prijateljima. Gdje zapivaš šta, za video zapivaš šta? Ej, crna ženo, Dosta bolan, dosta. ja ne mogu više. Malo da se kupi kalašnikov puška. Molim te za mene. Izađi na 5 minuta. I ja bi ga ne primio što luka. Odve stip. Da šta, Ej, crna žena. gdje živio? Šuti! Eto, fenomen. Što ti sad ubije? Što on mene sad muru? Jeb... Ono, što? Ono, eto što ste sad ubije. Dečko, Ej, gdje ti, zato... Kada me inspiracija pukne. Aj ga da vuša, ubila večara. oj, Ej, šta? dobar. Ja sviram puškom čavo. Dobro, Jara, imam 3 helta. Ako dobiješ šta zadovoljan, ja imam 2. I opet ubijam. Še neću crno ženu. Dobro je zivano, dobro je čovječe. Dosta čovječe. Vode jedli smo. Ej, ja samo cijelo vrijeme najbolja mapa. Pravo si. Ne, dobra je mapa. Dobra mapa, bol te jedva 8 kilova napravio, ljudi ubijaju, ne znam. A s čim igraš ti? Ha? S čim igraš? Koja puška? Kalašnikov AK-47 i... Igraj se SG budova. Zato je ne ubijaš. On je izabrao, znači, puška koja je najviše imao. Kako se zove? Trzaja. 3 kule, evo. Ja. Uzmeš dete SG i su. Sad će kupce neki skin za SG neki od jedna... A, Zašto ne razuri? pa tu ti je proizvođač koji... To ti je što danas montirano. Gdje? Nije, slušaj. Tu ti je proizvođač dresova za Inter klub koji ja navijam. Da kupujem. Ne razuri. Sačkaj. Skin za SG neki. Neću. Sad sad, dečko. Šisan, Kako? Šisan, S-I-S-E-N. S-H-I-S-E-N. Dobro. Kupio je moj. Nema para svi. Koliko je? 1281. To je da Znači, prodaš, ovo je slušaj, aha. Ovo je crveno. Da slušaj, trebam još 20 puta toliko koliko ja imam da kupim ga. Hoće re... Reci zi koliko je. 2140. Reci zi. Ola. Ima li ikakav skin da ja kupim, znači da kupim nož za 109 konca? Slušaj, Zići, slušaj. Sad ću ja vidjeti. Slušaj, Zići, koliko mene ovaj novčana košta, 532. A ne ovo da prodam, sad čekaj. Ja skupljam za rukavicu. A to je čest.
Ja, u mene, Da, Slušaj. 205, ali ne sviđam se. Skupe često. Skupi 500 coinsa i tek onda ima dodašnje. dečko, Baš da li da ja probam moj Sword, zlatni? evo da ti znam zašto. 854, ha? Vidim 682, 705 da vidim. I to je bilo to, hvala vam na gledanju.